Ndabahaye mwaramutse nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatogojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Muri aya makuru yacu turagaruka ku magara ya Generali Ndayishimiye. Generali Ndayishimiye ararembye cyane. Generali Ndayishimiye ari ku musego. Generali Ndayishimiye arwariye mu bitaro bya Kira Hospital ni mu mujyi wa Bujumbura. Hari amakuru yatangiye gusohoka avuga yuko Generali Ndayishimiye yoba yitabye Imana. Ndasubiramwo, muri iri joro ryo kwigenekerezo rya 29 hari amakuru yatangiye gukwiragira mu bategetsi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga yuko Generali Ndayishimiye yoba yitabye Imana aguye mu bitaro bya Kira Hospital. Generali Ndayishimiye amaze iminsi 3 yose ari mu bitaro bya Kira Hospital. Amakuru yizewe yemeza yuko Generali Ndayishimiye yarozwe, yahawe ishano. Abamuhaye isumu bivugwa yuko ari Generali Gervas Ndirakobuca, Bwana Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'umugore wiwe Angelina Ndayishimiye. Bano bagabo babiri ndetse n'abandi bagabo bakomeye bo muri CNDD ngo bapanze umupango wo kuroga Generali Neva. Muri kano kanya turiko turavugana rero ibintu birimo kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru mbi cyane yaba igiye kumvikana mu Burundi. Hari amakuru arimo kuva mu bitaro bya Kira Hospital avuga yuko ibya Ndayishimiye byaba byarangiye. Amakuru aravuga yuko Ndayishimiye yoba yitabye Imana. Ayandi makuru ariko akavuga yuko Ndayishimiye nubwo yaguye muri koma ngo byaba bitararangira neza, ngo ntago umwuka wari wahera. Amakuru ni menshi cyane arimo kuvuga ku magara ya Ndayishimiye. Ibi byose rero turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko Agathon Rwasa nawe arimo kuvugwa mu mugambi ukomeye cyane wo kwikiza Generali Ndayishimiye. Bwana Agathon Rwasa biravugwa yuko yagiranye ibiganiro bikomeye cyane na Bwana Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe wa CNDD-FDD. Muri aya makuru yacu ndaza kubabwira uruhare rwa Agathon Rwasa mu kwikiza Generali Ndayishimiye. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza ku rubuga rw'intambara. Imirwano ikomeye cyane yiriwe irimo kubica bigacika mu kibaya cya Rusizi. Igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi bagabye ibitero bikomeye cyane ku barwanyi ba M23 mu kibaya cya Rusizi. Abasivile 6 baguye muri iyi mirwano. Iby'iyi mirwano ikomeye nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Mbafitiye n'ayandi makuru menshi cyane. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Imboneshakure yacu yitwa Iyakure Official. Iyakure Official niyo mboneshakure imwe rudende mushobora gusangaho aya makuru. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu mpfunyapfunyo, inkuru mbi cyane yaba igiye kumvikana mu Burundi. Amakuru yihuta cyane arimo kungeraho avuye ku bitaro bya Kira Hospital. Aravuga yuko Generali Ndayishimiye yoba yitabye Imana. Aya makuru kandi arimo gutangazwa n'abategetsi bakomeye cyane mu Burundi.
Amakuru avuga yuko Generali Ndayishimiye yaba yitabye Imana arimo gutangazwa na bamwe mu bagumyabanga bakomeye. Ni nyuma y'aho Generali Neva amaze amasaha arenga 35 ari muri koma. Generali Neva ku munsi w'ejo yaguye muri koma. Amakuru akavuga yuko abaganga bakomeye barimo kumuvura bagerageje gukora ibishoboka byose, ariko bakaba bamaze guteguza umuryango wiwe ko rwose adashobora gutora mitende. Ibya Generali Neva byoba bigiye kurangira. Ndetse amakuru ya nyuma arimo kongeraho aravuga yuko ibya Ndayishimiye byoba byarangiye, ngo yaba yamaze kwitaba Imana, ariko ubutegetsi bwa Gitega bukaba burimo gutegura neza ingene yo gutangaza aya makuru. Nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu yatambutse, nababwiye ko Generali Ndayishimiye yahawe isumu. Generali Ndayishimiye yararozwe. Bivugwa yuko Bwana Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Generali Gervas Ndirakobuca aribo baroze Ndayishimiye bakoresheje umugore wiwe Angelina Ndayishimiye. Amakuru akavuga yuko Angelina Ndayishimiye yari afitanye ibibazo bikomeye cyane n'umugabo wiwe. Amakuru kandi akemeza yuko Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika arimo gushaka kurongora igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe Reveriyano Ndikuriyo nawe ashaka gukomeza kugira imbaraga nyinshi cyane muri politike y'u Burundi. Uyu nguyu niwe arongoye umugambwe wa CNDD-FDD. Muri kano kanya rero inkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa nuko Generali Ndayishimiye amerewe nabi cyane. Generali Ndayishimiye ari mu bitaro bya Kira Hospital. Generali Ndayishimiye ararembye mu buryo bukomeye, ndetse urukurukuru rurimo kuva mu bitaro bya Kira Hospital ruravuga yuko Ndayishimiye yoba yitabye Imana. Ni inkuru zatangiye kuvugwa irya nino mu Burundi, ndetse abategetsi bakomeye cyane ngo batangiye kwitegura uburyo bwo kuzashyingura Generali Neva. Uyu munsi ku igenekerezo rya 29 abana ba Ndayishimiye bagaragaye kuri Kira Hospital. Umugore wa Ndayishimiye nawe yagaragaye kuri bino bitaro. Hari abasirikare bakomeye cyane nabo bagaragaye kuri bino bitaro i Bujumbura. Ibi bitaro biracungerewe mu buryo bukomeye. Abakomando benshi cyane kandi bafite intwaro zikomeye nibo barimo gucungera umutekano kuri bino bitaro. Amakuru rero arimo kongeraho aravuga yuko ibintu bikomeye cyane, ndetse ko abarundi bakwiye kwitegura kwakira inkuru mbi. Byanga bikunda inkuru mbi cyane igiye gusesekara mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bamwe batangiye kuvuga yuko Ndayishimiye yoba yamaze kwitaba Imana, ariko abategetsi bakomeye ba Gitega bakaba barimo gushaka uburyo bwa nyabwo bwo gutangaza urupfu rwa Ndayishimiye. Mu gihe rero Generali Ndayishimiye arembye cyane, ndetse bikaba birimo kuvugwa yuko yoba yitabye Imana, ku rundi ruhande abajenerali bakomeye bamaze gutegura neza umugambi wo gusimbura Ndayishimiye. Ndayishimiye azasimburwa na Generali Gervas Ndirakobuca. Amakuru yizewe yemeza yuko abagumyabanga ba CNDD-FDD ndetse n'abasirikare bakomeye mu Burundi bamaze rwose kwemeranya ko Generali Ndakugarika ari we agomba kurongora igihugu cy'u Burundi. Aya makuru kandi aremeza yuko Bwana Agathon Rwasa, umwe mu bategetsi bakomeye cyane utavuga rumwe na CNDD-FDD, nawe yamaze kwinjira muri uyu mugambi. Hari amakuru yizewe yemeza ko Agathon Rwasa yaganiriye na Bwana Reveriyano Ndikuriyo ku mugambi wo kwikiza Generali Neva. Amakuru yizewe aremeza ko Agathon Rwasa yoba agiye gukorana na CNDD-FDD, ndetse Generali Gervas Ndirakobuca ngo yiteguye gukorana na Agathon Rwasa mu gihe baba bamaze kwikiza Generali Neva. Hari ibiganiro bikomeye cyane byahuje Generali Ndakugarika ndetse na Reveriyano Ndikuriyo maze baganira na Agathon Rwasa.
Amakuru yizewe iya Kure Official yabashije kumenya aremeza ko Agathon Rwasa nawe yemeje gukorana na General Gervas Ndirakobuca ndetse akaba yaremeje gukorana na CNDD-FDD. Hari amakuru avuga yuko Agathon Rwasa ashobora kuzaronka umwanya ukomeye cyane ndetse akaba yagirwa umushikiranganji wa mbere mu Burundi. Aya makuru aremeza ko Agathon Rwasa rwose ashobora kuzaba umushikiranganji wa mbere. Aya ni amakuru arimo kuva muri CNDD-FDD indani. Amakuru yizewe twamenye nuko Reverien Ndikuriyo yagiye aganira kenshi cyane n'uyu mugabo Agathon Rwasa kandi bakaba baremeranijwe ku mikoranire. Mu yandi makuru akomeye cyane ni imirwano yiriwe irimo kubica bigacika mu kibaya cya Rusizi. Mu kibaya cya Rusizi imirwano ikomeye cyane yashyamiranyije M23 n'igisirikare cya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo. Amabombe menshi cyane yiriwe arimo kumvikana. Igisirikare cya Kongo kiravuga yuko cyarwanye na M23. Intare za Sarambwe nazo ziravuga yuko zagabweho ibitero bikomeye cyane. Ni ibitero byahitanye abasivile barenga 6 nk'uko amakuru arimo kongeraho arimo kubyemeza. Mu kibaya cya Rusizi hari ibirindiro bikomeye cyane by'abarwanyi ba M23 bavuye mu mujyi wa Uvira. Igisirikare cya Kongo n'Abarundi barimo kugaba ibitero bikomeye cyane bagamije kwisubiza ibice byose birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Imirwano rero irimo kubica bigacika mu burasirazuba. Ni mu gihe igihugu cya Katari cyo cyongeye guhamagaza intumwa za Kongo ndetse n'intumwa za M23 ngo bajye mu biganiro i Doha muri Katari. Ariko ubutegetsi bwa Kongo bwagaragaje ko budashishikajwe na bino biganiro bya Doha muri Katari. Tshisekedi yavuze yuko azarwana umuhenerezo ndetse Tshisekedi yavuze yuko igisubizo cy'intambara yo muri Kongo ari igisubizo cya gisirikare, ngo agomba kuzarwana urugamba rukomeye maze akirukana M23 muri Bukavu ndetse akanayirukana mu mujyi wa Goma. Iby'ibiganiro bya Doha biribonekeza ko byamaze kugonga urukuta. Ubutegetsi bwa Kongo bwamaze kwamagana ibi biganiro ndetse Tshisekedi yatangaje ku mugaragaro ko nta biganiro azongera kugirana na zino nyeshyamba. Muri kano kanya mbazaniye agakuru keza cyane ku bakunzi ba Generali Arengiyome Bunyoni. Generali Arengiyome Bunyoni agiye gufungurwa. Generali Arengiyome Bunyoni agiye gusohoka mu ibohero rikuru rya Gitega. Amakuru yizewe navanye mu bategetsi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi aremeza ko abajenerali bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bamaze gufata ingingo ikomeye cyane yo gufungura Generali Arengiyome Bunyoni. Generali Bunyoni agiye kuva mu ibohero. Ndasubiramwo, abajenerali bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bamaze gufata ingingo ikomeye cyane yo gufungura Generali Arengiyome Bunyoni. Generali Arengiyome Bunyoni wigeze kuba umushikiranganji wa mbere mu gihugu cy'u Burundi yafunzwe n'ubutegetsi bwa Gitega yagirizwa ibyaha bikomeye cyane birimo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Generali Bunyoni muri iyi minsi ararembye cyane, arwariye mu bitaro bikuru bya Gitega. Amakuru yizewe ya Kure Official yabashije kumenya aremeza ko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 27 Kizigenza Generali Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi yishikiye mu ntara ya Gitega agiye kureba Generali Bunyoni. Barabonanye rwose kandi bagiranye ikiganiro gikomeye. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko abasirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi bamaze guterana ndetse bagafata ingingo ikomeye cyane yo gufungura Generali Bunyoni.
ni mu gihe Generali Evariste Ndayishimiye urongoye Uburundi wewe arembye cyane. Generali Neva ari ku musego, ndetse umwanya ku mwanya inkuru mbi cyane ishobora kumvikana mu gihugu cy'u Burundi bakumva yuko Generali Ndayishimiye yitabye Imana. Generali Neva ararembye cyane mu bitaro bya Kira Hospital mu mujyi wa Bujumbura. Amakuru angeraho yemeza yuko Generali Neva yarozwe, yahawe ishano, yahawe isumu ikomeye cyane, yahawe n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye ku mabwiriza ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Generali Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika. Muri kano kanya turiko turavugana amagara ya Ndayishimiye arimo kumucika. Generali Neva yaguye muri koma. Generali Neva kandi arimo guhumekera mu byuma. Amasoko yanjye akemeza neza ko Ndayishimiye ageze mu minsi yiwe ya nyuma. Abategetsi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi nabo batangiye kwitegura urupfu rwa Ndayishimiye. Abajenerali bakomakomeye batangiye kwitegura, ndetse nabo muri CNDD FDD ngo batangiye kwitegura ikiza gukurikiraho mu gihe Generali Ndayishimiye araza kuba yitabye Imana. Ntabwo byoroshye rero, burya ngo urucira mukaso rugatwara nyoko. Generali Neva yifuzaga yuko Generali Bunyoni yakwitaba Imana, ariko ibimenyetso byose birerekana yuko Generali Bunyoni yabagiye gusohoka mu ibohero mu gihe Generali Ndayishimiye wewe ageramiwe. Amagara ya Ndayishimiye arimo kumucika. Ubuzima bwa Ndayishimiye buri hagati y'urupfu n'umupfumu. Amakuru yamaze kungeraho aremeza ko abajenerali bakomeye cyane barimo Silas Ntigurirwa, abajenerali barimo Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika, Generali Kirapanze, abandi bajenerali bakomeye barimo Generali Prime Niyongabo, abandi basirikare bakomeye barimo Koloneli Reveriyano Ndikuriyo, bose bamaze gupanga umupango ukomeye cyane wo gufungura Generali Arengiyome Bunyoni. Generali Bunyoni amaze iminsi arwaye cyane mu bitaro bikuru bya Gitega. Amakuru yizewe namaze kumenya aremeza neza ko ku munsi w'ejo Generali Prime Niyongabo urongoye igisirikare cy'u Burundi yagiranye ikiganiro gikomeye cyane na Generali Bunyoni, ndetse yamwemereye ko ashobora gusohoka igihugu cy'u Burundi maze akajya kwivuza mu Buhinde cyangwa se mu gihugu cya Turukiya. Generali Bunyoni agiye gufungurwa kandi bamaze kumwemerera ko azahabwa impapuro z'inzira maze akajya kwivuriza mu bihugu by'amakungu. Ni inkuru nziza cyane ku banywanyi ba Generali Bunyoni. Ni agakuru keza cyane ku mutambukanyi wa Generali Bunyoni ndetse n'umukobwa wiwe Darirene Bunyoni. Kuba rero Generali Bunyoni yo bagiye gufungurwa birerekana neza ko Generali Ndayishimiye nta mbaraga na nkeya asigaranye mu Burundi. Imbaraga zose za politike ziri mu minwe y'akagwi k'abajenerali ndetse n'abagumyabanga bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ibya Generali Ndayishimiye byarangiye rwose. Amakuru angeraho yemeza yuko Generali Arengiyome Bunyoni agiye gufungurwa kandi byamaze gufatwaho umwanzuro n'abagabo bakomeye. Bwana Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe wa CNDD FDD nawe arashyigikiye cyane iyi ngingo yo kurekura Generali Arengiyome Bunyoni. Kuba rero Generali Bunyoni agiye gufungurwa birerekana ko imbaraga zose zari zaramufunze zamaze gutakara. Generali Ndayishimiye nta jambo agifite mu Burundi, ndetse ibya Generali Neva rwose birimo kugaragara yuko bigiye kurangirira ngaha. Generali Neva biravugwa yuko agiye gupfa kandi ko imbaraga ze zose za politike zamaze kumukurwako. Generali Arengiyome Bunyoni ni umusirikare ukomeye cyane mu Burundi, arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Yararongoye inzego zikomakomeye mu gihugu cy'u Burundi, yararongoye igipolisi cy'u Burundi. Generali Bunyoni kandi yararongoye ubushikiranganji bukomeye mu gihugu cy'u Burundi.
kugeza ubwo yanabaye umushikiranganji wa mbere ku ntwaro ya Generali Evariste Ndayishimiye. Generali Bunyoni yaje gufungwa maze akatirwa umunyororo wo guherayo ubuzima bwiwe. Ubutegetsi bwa Gitega bwamwagirije ibyaha bikomeye cyane birimo gushaka kwica Ndayishimiye ndetse no gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Generali Bunyoni yarunguruje ariko ntacyo byatanze. Generali Bunyoni yarafunzwe ndetse abagumyabanga bakomeye cyane bagerageje kumusabira imbabazi ariko ntacyo byageze ko. Igihugu kibanyi cya Tanzania binyuze kuri bwana Jakaya Mrisho Kikwete yasabye ubutegetsi bwa Gitega ko bwafungura Generali Bunyoni ariko Ndayishimiye yarabyanze, yabiteye utwatsi. Amakuru rero yemeza yuko Ndayishimiye ubwiwe ku giti cyiwe ari we wafunze Generali Bunyoni ndetse akamubwira yuko azapfira muri gereza. Kuri iyi nshuro rero amakuru dufite aremeza yuko Ndayishimiye wewe arembye cyane, mu gihe abasirikare bakomeye bamaze gufata ingingo yo gufungura Generali Arengiyome Bunyoni. Generali Bunyoni yaramenyekanye cyane mu Burundi ndetse bamwe bibwiraga yuko Generali Bunyoni ari we azasubirira umuhisi Petero Nkurunziza, ariko ntabwo ariko byagenze. Generali Bunyoni yabaye umushikiranganji wa mbere ku ntwaro ya Ndayishimiye. Ibihangange bibiri rero ntabwo bitekwa mu nkono imwe. Generali Bunyoni ngo yagiye yitambika imigambi ya Generali Neva, ndetse Generali Neva yagaragaye inshuro nyinshi cyane arimo kwidodomba mu ruhame avuga yuko Maconco arimo kumugambanira. Icyo gihe yavugaga yuko Maconco ari Generali Arengiyome Bunyoni. Ibintu ntabwo byatinze maze Generali Ndayishimiye akoresha imbaraga afite maze afungisha Generali Bunyoni. Yaramufunze rwose ndetse amakuru yizewe akemeza yuko Generali Ndayishimiye yabwiye Arengiyome Bunyoni ko azaborera muri gereza. Nyuma yaho rero Generali Ndayishimiye imbaraga zirimo kumushiramo ndetse abasirikare bakomeye cyane bakaba barimo gutegura umugambi wa kudeta. Amakuru ya nyuma arimo kongeraho aremeza ko mu mugambi muremure wo gutembagaza Ndayishimiye abasirikare bamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane wo gufungura Generali Bunyoni, ndetse Generali Bunyoni akaba agiye kuva mu bitaro bikuru bya Gitega maze akajya kuvurirwa mu gihugu cy'Ubuhinde cyangwa se muri Turukiya. Ni mu gihe rero Generali Ndayishimiye wewe amagara yiwe arimo kumucika. Generali Ndayishimiye ararembye cyane ndetse umwanya ku mwanya inkuru mbi cyane ishobora kumvikana mu gihugu cy'u Burundi tukumva yuko Generali Ndayishimiye yitabye Imana. Ubwoba bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Hari ubwoba ko Generali Evariste Ndayishimiye yoba agiye kwitaba Imana. Muri kano kanya turiko turavugana amasaha 24 ararumanye Generali Evariste Ndayishimiye aguye muri koma. Ndasuramwe amasaha 24 ararumanye Generali Evariste Ndayishimiye urongoye Uburundi aguye muri koma. Generali Neva arwariye mu bitaro bya Kira Hospital i Bujumbura. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza neza ko abategetsi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi batangiye kwitegura urupfu rwa Generali Ndayishimiye. Hari ibimenyetso bikomeye cyane bidasanzwe byerekana ko Ndayishimiye yabagiye kwitaba Imana. Ibiro bya Ndayishimiye byagoswe n'abasirikare benshi cyane. Radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi nabyo byagoswe n'abasirikare benshi. Ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura nacyo cyamaze kugotwa n'abasirikare benshi cyane. Biravugwa yuko abasirikare bakomeye barimo gutegura kudeta ikomeye cyane mbere yuko Generali Ndayishimiye yitaba Imana. Nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu, kuva ku igenekerezo rya 27 Generali Evariste Ndayishimiye ararembye cyane.
Generali Ndayishimiye arimo kuvurwa n'abaganga b'inzobere bavuye mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse abandi bavuye muri Turukiya. Generali Neva yinjiye ibitaro bya Kira Hospital i Bujumbura nyuma y'aho abaganga bari barimo kumuvura babonye yuko imyanya yiwe y'ubuhumekero irimo kwangirika mu buryo bukomeye. Kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 28, Generali Ndayishimiye arimo guhumekera mu byuma. Hari ibyuma birimo kumwongerera umwuka. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza neza ko Generali Neva yahawe uburozi bukomeye cyane ndetse bwamaze kwangiza imyanya y'ubuhumekero. Amakuru yizewe arimo kuva mu bategetsi bakomeye mu Burundi. Amakuru kandi arimo gutangazwa n'abagumyabanga bakomeye muri CNDD FDD. Amakuru kandi arimo kuva mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko Generali Ndayishimiye agiye gupfa. Generali Ndayishimiye ngo ararembye cyane. Generali Ndayishimiye abaganga bamaze kwemeza yuko rwose adashobora gutora mitende. Abaganga barimo kumuvura ku bitaro bya Kira Hospital bamaze kwemeza yuko amagara yiwe ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Mbere yuko Ndayishimiye yitaba Imana, abajenerali bakomeye mu gihugu cy'u Burundi ngo bagiye gukora kudeta yo gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Hari ibimenyetso byinshi cyane birimo kugaragara i Gitega ndetse n'ibindi birimo kugaragara i Bujumbura byerekana ko abajenerali bakomeye bagiye gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye mbere gato yuko Ndayishimiye yitaba Imana. Mu makuru nagiye mbagezaho nababwiye ko abajenerali bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bamaze kurambirwa intwaro ya Generali Neva, ndetse nababwiye ko hari akagwi k'abajenerali ndetse n'abakoloneli bakomeye cyane mu Burundi barimo gutegura kudeta yo gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Iyi kudeta rero igiye kuba mu gihugu cy'u Burundi. Generali Neva nubwo arembye cyane akaba amaze amasaha 24 ari muri koma, abajenerali bakomeye bagiye kumutera kudeta. Hari ibimenyetso bikomeye cyane birimo kugaragara. Dore nk'ubu ngubu muri kano kanya turiko turavugana, imodoka z'intambara zamaze kugota ibiro bya Ndayishimiye. Kwa Ntare Rushatsi hamaze kugotwa imodoka ndetse n'ibifaru bya gisirikare byamaze kugota Presidence y'u Burundi. Abasirikare benshi kandi bafite intwaro zikomeye bamaze kugota kwa Ntare Rushatsi. Biravugwa yuko bano basirikare barungitswe na Generali Prime Niyongabo. Amakuru kandi arerekana yuko bano basirikare bahawe amabwiriza ko nta muntu ugomba kwinjira cyangwa ngo asoke kwa Generali Evariste Ndayishimiye hariya mu biro byiwe. Amakuru kandi arerekana yuko Generali Prime Niyongabo umugambi yamaze kuwunoza neza abifatanijemo na Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'abandi basirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe rero kwa Ntare Rushatsi hamaze kugotwa, ndabamenyesha ko ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura nacyo umutekano wakajijwe. Hari abasirikare benshi cyane b'abakomando kandi bafite intwaro zikomeye. Bano basirikare bamaze kuzenguruka ikibuga cy'indege. Biragaragara yuko umutekano wakajijwe ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ibintu birakomeye cyane kandi kuri radiyo ndetse na televiziyo by'u Burundi. Kuri radiyo na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi, abasirikare benshi cyane bafite intwaro zikomeye baryamiye amajanja. Harimo kugaragara imodoka z'igisirikare cy'u Burundi. Kuri radiyo na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi harimo kugaragara imodoka zidatoborwa n'amasasu. Biribonekeza rero ko hari ikintu kidasanzwe kirimo gutegurwa mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko bino bimenyetso byose ari ibimenyetso bibanziriza kudeta. Ngo kuba radiyo na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi byamaze kugotwa n'abasirikare, ikibuga cy'indege
ndetse n'ibiro by'umukuru w'igihugu byose bikaba byamaze kugotwa. Iki ngiki ngo ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko kudeta irimo gutegurwa mu Burundi. Mu makuru twabashije kumenya, twamenye yuko General Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika ari we ashaka kurongora Uburundi. General Gervas Ndirakobuca, Bwana Reveriyano Ndikuriyo, General Prime Niyongabo ndetse n'abandi basirikare bakomeye mu Burundi bamaze gukora inama zikomeye cyane, ndetse bemeranywa ko Reveriyano Ndikuriyo azakomeza kurongora umugambwe wa CNDD-FDD, maze General Gervas Ndirakobuca akaba ari we urongora igihugu cy'u Burundi. Biribonekeza rero ko intwaro ya General Neva igiye gutembagazwa. Nubwo General Neva arembye cyane ari mu bitaro, ubutegetsi bwiwe bugiye gutembagazwa. General Gervas Ndirakobuca niwe agiye kurongora igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko no mu mugambwe wa CNDD-FDD bamaze rwose kubifataho umwanzuro. Abasirikare bakomeye bamaze gufata umwanzuro, ndetse n'abakadere bakomakomeye bo muri CNDD-FDD bose bamaze kwemeza ko General Ndayishimiye bagomba kumutembagaza ku butegetsi. Muri iyi minsi injyane zikomeye cyane zakomeje kwigaragaza hagati ya General Ndayishimiye n'abasirikare bakomeye. General Ndayishimiye ngo yagiye abangamira cyane abasirikare bakomeye cyane mu Burundi. Hari injyane zikomeye kandi hagati ya Ndayishimiye na General Ndirakobuca. Hari n'izindi njyane zikomeye cyane hagati ya Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe wa CNDD-FDD. Izi njyane zose rero nizo zigiye gutuma abasirikare bakomeye mu Burundi batembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ndayishimiye ntabwo bashaka yuko azakomeza kurongora Uburundi. Hari amakuru yizewe avuga yuko inama zikomeye cyane zabereye mu mahoteli i Bujumbura, ndetse izindi zikabera i Gitega. Izi nama zose zanzuye yuko General Neva agomba kuvanwa ku butegetsi, haba ku neza cyangwa ku nabi. General Neva rero nubwo bagiye kumutembagaza, n'ubundi ubuzima bwiwe bumerewe nabi cyane. General Neva ari ku musego. General Neva ubuzima bwiwe burimo kumucika. General Neva amaze amasaha 24 ari muri koma. Abaganga barimo kumuvura muri Kira Hospital baravuga yuko ibintu bikomeye. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko umunota ku wundi General Neva yakwitaba Imana, ndetse ubutegetsi bwa Gitega ngo bwaba bwatangiye kwitegura ibikorwa byo kumuhamba. Hari amakuru avuga yuko abajenerali bakomeye ndetse n'abashikiranganji bakomeye ngo batangiye kwitegura ko General Ndayishimiye yoba agiye kwitaba Imana, ndetse ngo batangiye no gutegura ibikorwa bikomeye cyane byo guherekeza General Ndayishimiye. General Evariste Ndayishimiye uyu munsi ubaye umunsi wa gatatu ari mu bitaro bya Kira Hospital. Bivugwa yuko yahawe isumu. Bikavugwa yuko Reveriyano Ndikuriyo ndetse na General Gervas Ndirakobuca bakoresheje umugore wa Ndayishimiye maze bakamuha isumu. Reveriyano Ndikuriyo na Gervas Ndirakobuca barashaka kuyobora Uburundi, ndetse barashaka kugira ingufu zikomeye cyane mu gihe baba bamaze kwikiza General Ndayishimiye.